Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafdun mufidun kasaqin Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Kemudian wa kullu mudmarin lahu bina yajib wal lafdhu ma jurra kala fil manusib lirrafi wan nasbi wa jarrina salah ka'rif bina fa inna nalilnal minah wal alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Ya. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar wa la yakunu ismu zamanin khabara an juzatin wa iyufid fa akhbira wa la yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira. Kemudian walayalil amila ma'mulul khabar wal fasla wasman halla qablahu al khabar walayalil amila ma'mul al khabar wal fasla wasman halla qablahu al khabar wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu wa jaizun rafuka ma'tufan ala mansubi ba'da mansubi inna ba'da an tastakmila. Ya, yang terakhir wal 'atfu illam tatakammal lahkuma wal 'atfu illam tatakammal lahkuma lahu bima linna'idil fadli tama wa a'tila ma hamzat istifhami ma tastahiqu dunal istifhami wa sya'a fi dal babi isqatul khabar idal muradu ma'suqutihi dhahar. Jadi kalam yang mati bina kada, yang tauhid bina kada, yang ikab bina kada, yang nahu dibanding kalamnya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasman wa fi'lun thumma harfunil kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.